US presidential debate masaber at lengdon ta. Thole ni US sana a zandar ko atanga dar somle chan ve India ram sana a chuan nilai ni jing daruk le chan ve tanga dar riat hian US presidential candidate pani Donald Trump le Joe Biden ten presidential debate voi khatna nei dona khovelin ngai venin ram sang atangin lo thil le ngai thla an tlem lo khopang US president in than hun hi anram constitution in a soidan chuan kumli dana lip year kuma piangin November tha a thotan ni masaber dot thole ni in nei thin ani kumin November tha hi Sunday tanga in tranin thotan ni masaber dot thole ni chu November ni thum mania kumsang ni somni palia November ni nga kumsang ni somni pariata November ni liya te anin thlang leang indirect election India rama direct election mga VC MLA MP kanin than ang nilawin Rajya Sabha MP tur MLA ten an thlang thin ang deuh hian US president po hi a thlang tu tur electoral college an thlang phot thina chuta member tling tam zok lam candidate chu president tan tling an nita ani electoral college hi senator le House of Representative members anga somthum pariat an ni India rama MP nga le nga lo kan ang tho hian president thlang thei tu nga le nga lo state lian le te an oma California somnga panga Texas somthum pariat New York somni bakwa Florida somni pakwa Illinois somni Pennsylvania somni te hi anga zual den ne presidential debate chungcha ngai to le thu nei tu Commissions of Presidential Debate CPD chuan October ni som pakhat sani som pakwa kan presidential debate hi voili torin apuang toa voi thum chu president changlai Donald Trump le Democratic candidate Vice President Joe Biden te anin bitum manga voi khat chu Vice President changlai Mike Pence le Democratic candidate Kamala Harris te anin machon thungang August tha to khan CPD hna hian Trump campaign team lam chuan debate hun hi son ma tur le debate hi voili talbot sei turin an lo ngen to an ngen na hi commission chuan remati sakta lo ani boro kalum hal August ni somni pasari khan Democrat Nancy Pelosi Speaker of House of Representatives chuan Joe Biden chu presidential debate a tello hai mai turin adu thu soya a chan po Trump hian president za omna na sataka bo chiain a khosa mayang tiarin wangani Joe Biden thung chuan atel nge tur thu soin mi pui ma ani na dik taka phordona lom le ati ve thungani Biden campaign hi debate tur hian in bot sai na sa hlea an campaign team zingami Trump le maruat te nein Trump ti dan tur nian ngai ten an lo in bot sai lok hle to ni tunge tel thei US president in thana candidate ta na danang thapa ming pelut zong hi debate a hian an tel thei lo debate tel thei chu a toy zong in National Opinion Poll panga atal chantu supporters 15% an nei turani tuntumatan opinion poll than chua panga te chu ABC Washington Post poll CNN poll Fox News poll NBC Wall Street Journal poll NOR PBS News R Marist poll te an ni tam ni chia US President masaber George Washington khan President hi tam ni chau ni adwa chan tam taka oma chungzinga chuan tam ni pialama chuan lal ang mai ni hlau ba ka thil tharama atam to lo thu te alar pol aniang kumsanga zakwa somnga pakhat khan 22nd amendment chuan president chu mi pakhatin tam ni bak chel theilo turin atingeta ni debate vai khatna nei hun tur September ni somni pakwa sang ni somni amun Health Education Campus HEC Samson Pavilion at Case Western Reserve University Location Cleveland, Ohio Participant Donald Trump le Joe Biden Moderator Chris Wallace of Fox News Atira presidential debate vai khatna hi University of Notre Dame Indiana anei tura ruadania July somni pasari khan COVID-19 na wangin anin nuk doka tuna nei na tur Cleveland, Ohio hi ruatan eleta ni debate kalphung presidential debate masaber hi then ruka then anianga then khat hian minute som panga zela onga moderatorin an soi tur thupui an soi honga
chumi chu candidate pahnih te chuan minute hnih ve an soi zuyang hemi zo hnu hian hunin ang chi in candidate te hian soi zawna le in hnialna thu so in phe thlak sakna tan an hmangang engi an soyang ami mal chanchin Donald Trump mo Joe Biden Supreme Court chungchang coronavirus pandemic election chungchang ramsum le pai te ni aro puilo theilo presidential debate hi Super Bowl of American Democracy te ni ya American ni puitan chun nga event lo thei ani lo Trump tu an sho President Donald Trump hi media house lian mi hausa milarjinga do tu le tu nga hlea tun sunday po khan New York Times chanchin bu chuan billionaire President Trump hian kumsani somporu khan dollar za sari somnga chau federal income tax pay in apua helo po hi chia kumsom chuang pelo le asum dona company chuan India rama chia dollar noi khat chingli sanga zali pe ni in achu abokani Poland in umzel CBS YouthGov poll Sunday ati chua chuan Georgia Donald Trump 47% Biden 46% tedin munania North Carolina Biden 48% Trump 46% ani lain South Carolina 10% in Trump asang thungani thunoi ramral monglo Eritrea Iraq Myanmar le dangte tangin aral tan mi singtam tak Obama hun laya lut to te khan turin thana hian vote nei thar thei engemaw zat an oma danaran in za deuh thaw hi Democrats lam vote tura ngai an niang kan khovel jin konga hian mitaima nungil tak le pathian tri tak re thei le harsa tam tak kalo hmu to a chungkol ewan tlang poin noksak an ti rup ngoi khovel thila tluang loi si takte kalo hmu to bok thin kan tura theu seng tur ni taila dam tlak po ni lo nom sa tlak po ni lo khopa kan ngai rup hrisel sen lel lul le om thei tak te hian an eng tura ngen sing bi kang o ti te hi ngai to na ti thui thei takani he state pacheve tak mishing loi som pakhat emobor lek omna Christian state ti hiala lo in chal to thin kan thil ti kong engkima pathian hne na in hlana hun top khar le thin tongka lama pathian nung ming chal thin zinga mule hria chom khopa re theile har salutuk kan tam riau te hi a eng la ya nge kan ti dik lo kan sarkar kal phung hi a fel hel do ti na em niang chung ko in chankim aya tam bible kan kola khatin kartin pathian thu le Christian nundan tur thapui pui ziak na phek le ko ran chanchin bu kan dong zut chuta pathian ni le kal khom na pianga pathian thu le fuina thu thatak tak kan ngai thla olowa chuti chungpo a kan thenom khoveng te kan mil hlei thei tlat lo te du am na le hleb ruk du na ru kan nei lian tul loi si te hi eng rau tak ni ang mo ingai to venga yam le Ola ka video te enam ro thil sak thin tu te zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi mi ro like no share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi ro subscribe ve lo ni chuan a hnuai subscribe button khumo me sak ve don nia chumi zo asir chi a notification bell khai met le ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin i lo en thin don nia ka lo me